Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lom So Po Shillong. Wan ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Kum shibenta banang kentiu yaki kam yelek kai cricket haman laki district jong ke jela. Kinong yelam jong ke Meghalaya Cricket Association hakalai terik unok pra arajar arpo. Rengkat lang bat kinong yelam jong ke West Khasi Hills District Cricket Association kilahir syakasnong mau yawet nakabenta ban jurib ya ke jaka balatmu bantai ya ke madan yelek kai cricket bat kumju ya ke stadium. Hadin baki nong yelam jong kini ki artli ki kinhon kila dep ban jurib ya ke neka jaka harengkat ki jing ya thau ya wo kili ya soy pat ya ke soskular bat ki trai jaka lem bat ke trailang self help group new nongston kabalong ka nongshim wai ka banengkong na ki trai jaka hagani ka sngi ki balaya don lang ki kenthum ya u general secretary jong ke Meghalaya Cricket Association uba Gideon Kharkongor u chairman jong ke ground committee ke Meghalaya Cricket Association uba Renal Kharkamni u president jong ke West Khasi Hills District Cricket Association uba Jis Emle ki nongyelam kasnong mau ya wet ki try jaka ki khot jong ke trailang self help group bat ki wei kajing temu hi kalong kadang idon kemadan na jong nilai yo lai lut ban penong kino no nilai kai ya kino ki kajing praktis ki coaching kam bat kino kita ban nisung sarong ban ong ba apo ka district kajungi West Khasi ki player ki ba mikmat nakaliang ki kintei nakalong under 19 under 23 ki ba khambon ki dina po ka West Khasi district jungi ngi ong bang nisung sarong ba de halo kene ka apenta ba ngi yo so jong ka district kajungi ban mentang yo ya kene ka jaka kamadan ban sinamadan senang bangin nang ya odang la ban pen urlong syu da ka praktis da ka penong ki ba bun jaki jingele kai cricket hakane kamadan ka bangin sastang no hakini kisnami ban pentri ya kene ka madan ka kendo hate ngai kublai kerpang airu ya ka snong mau yo wet hi borok koi ana kalian ka snong mau yo wet kala ai mense mengi da dikluit da ka bakila penslo ringi bat kila ya keren ro bat kitu try kindo bat ka grup ya trilang SG bala shimwai ya tu ke jaka berkawai na ki try kindo menta kila ai syangi ka cricket association ba ngini ban sna ya ka madan ba adan kam ka jaka ba ngini persang ban penbha ya kata ka jaka kenang ba kiru dese hakipor ke banwan Kemdan kamsyo banwat ya kajaka ilakai dan baik kajaka lajong manilakai namar ba ladang ikwa ban develop ka cricket dan kam hi kamadan lajong namar ba ni soto ba hangni kamadan ki duna ba ni kajaka jangi ki balong lom kom dia sela ilakai bat football bat kiwi ilakai bat cricket kamlong maka cricket ka kam dan kam hi ya kajing sim kerpang jangka ba dai ilakai mutang ke cricket aja ka bela kai cricket omlong mani la kai football namar ba ni sotu hi ya ka jing jular jang kamadan de agani ka sngi bangi yo manya swai agani ka agreement kadang gini ki live party ka MCA ka district association agani ka SSG tingi kerman ba demba kani ka jaka bangi yo banya swai agani ka sekolah ngiru na ka MCA ngi yo ban pelut pat ka bangila ban pelut alor ke lease agreement bat kamtam ban penbet penbiang ya kani ke jaka nang bakan long ke jaka ke bobet bobiang bagi kena kani ke than kini yo ani lakai balese ngi na ke MC ro hakawi ke sngi ni yo manwara bagi tournament ki bakam he bakam kraw ha kani ke madan bakan long ke jingker khu om tang iti jaka kentot hangto rai ke district ki barok away abang itip ya ke jinglong popular jaka cricket mentah kelawara ya ki jingyo kam yo jam bat lei hila saki hi na ki player ki belayo man ya la kai tang si season ro ke jingyo kalabon kilala man kersa ni ke yang kasam ki jongki